الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami yan hatiranan, imaalop si mga karidyo-ridyohan nila. Damikian day sabi, mga sila yan si musugpat ha social media, katutan nyo. Murah-murahan, in patumtum taha waktu ini insyaallah ta'ala katutan nyo katan. Amuin limahil na halawman sing gumi ini inikatan pagpatumtong kato tanyo sa masibo supaya ando kaylo mga sila amoy mahugot pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala magsusong hugot niya mahuka-huka pa kalo-kaloramian insyaallah ta'ala humugot sampai muklasim manahot daing ha ginhawaran sinambuk pahambuk dan katut taniyo. Dahil hapatumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katut taniyo mga kataw tayo manguran. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala wa ma wala wa aliman au muta'alliman. Biaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dunya ini lialaknat lalaknatun dunya serta mga halauman sin dunya ini katan na mataod amoy lialaknat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita sabab nain mo na muna manglaknat ha manusia maun paamuin aun waktu harap pa Tuhan Rabbul Alamin aun waktu harap pa pagkahi labi luwa na tuod manglalaknat magbing paginhawaran niya laknat ati laknatin niya amin sukna si manusia kaptangan bukon marayaw, magbing pakinawabaran niya, na kamatauran baran niya lianat niya. Manjari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpatumtum kato tanyo, hindi damahinang lanat halawman singgumi ini, illa zikrallah wa mawala. Buat malaingkan amura mga pagzikir harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Panuntum patuhan Rabbul Alamin, inyan katantan, amuyan sabab sin hikahampit na to, sin amuyin dunya ini, karena dunya ini lawayan na to hadya, di kita niyo tumatas diha ini, kita niyo ini lumabay-labay hadya, biya sa pantun, kita magtutulak-tulak, makahali-hali dahil mga uno-uno na lokal, habuli, kahoy, habula, kasindungan biyan mga makahali-hali ray day, pag-umusyad to, timindog da, ang panamanaw pamaksud papanahon. Karena panahon na to, wayroon do kaing harap paadlaw akhirat. Amuad tiin kamaksuran, tiyakari kita niyo pa dunya, hasupaya makahinang kita niyo sin bunga, sin
ini kakahinang nato di hadunya ini mahinang parsababan hika ini dayaw kato tanyo karna ini katantan biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in labi marayaw damikian daisab in labi mangi hasupaya in tao tagaakal makapamintang doon na yan. Damikian amurarunhan in di makasud halaw man sin sukna sin Allahu Ta'ala amuray mga sila tao makahati amin nagmaingat sin sara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala iwan na sin mga sila amuyin nagmumuhot imingat sin sara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala na lawi na to din mga sila yaon nagmamaingat deng hawakto pawakto sarta impagmaingat hasara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala wayrong katubtuman niya way katubtuban niya mga kataw tayo manghuran na agama Islam sabab biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paglawag ilmo atawa pagmaingat sing kita tungod pasara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala minal mahdi ilal lahad daing hawakto pa kita niyo bubuahon sin ina nato sampai hadya kita niyo hisod palawm liyang lahad dito na tumubtub mahundong impag maingat na to hasara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena subay na to hadyadaran biyabaguin panuntum na to patuhan Rabbul Alamin daing hawakto pawakto karena doon amin panuntum ini doon na to matilusa iban kajagahan inhinang na to nakaamu atawa wala bihad to ampa indunya ini tak demikian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sambuk long niya innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib bunnal tuod in Allahu Ta'ala dihil niya na in dunya ini hamanga sila maug hadunya iwan si mga sila di maug hadunya wala yu'til imana illa man yuhib buat malaingkan di hirhil san Allahu Ta'ala impag iman buat malaingkan amura in amuin mabaya sin pag-iman harap kaniya. Kainain Allah Ta'ala rin magpanglugos in siya tumagad hadya puas ding hadiaak niya in daak amuning kahinapusan in pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may sin kakuyagan niya haipon niya iban na may sin karugalan sin Allah Ta'ala haipon niya hasupaya in tao tagaakal may ngat timimbang sin ginhawabaran niya unimpiun niya amukaing kakuyagan kaniya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amukaing karugalan kaniya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amu yadto mga katawtamanguran haagama Islam na hasabab yadto dita kato damikian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya khairul amal an tufariqad dunya walisanuka ratbun min dzikrillah in sarayaw-rayaw lang sin Allah Ta'ala amal piya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marikato taniyo amuin butasan na to in dunya ini amin masi-masi indila na to basa hapag sabutan na to pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hati niya amuad to in kakuyakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin amin suway hadya kita niyo ini simusugpat harap kaniya hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan amin nasabot in kamatay in arisin Rasul sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha uno lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ini
kagunahan kako sin dunya at tawag kagunahan ko dunya riko kagunahan in dunya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ana fid dunya in ako'y niyari halaw man sin dunya biya ako lang niya sin amin magtutulak-tulak yaon hati niya magpipinda-pinda lugal daing hambuk hulaan pahambuk hulaan daing hambuk katanaman madto pahambuk katanaman daing hambuk kahiluhalaan mig daing haya kahiluhalaan madto pakasadnangan biada kulong niya sin hambuok magtutulak-tulak magpipinda-pinda ring hambuk lugal pahambuk lugal amin makasilong day ha lambungan sin kahoy pag ubos doon haon di dalumugay in akulong niya mig darain doon haon tinggalan kura in liabayan ko katanta niyaon. Amoy tuin, amoy in suway na to hatihon marayaw in mga parkala yadto. Sabab in sarayaw-rayaw, amoy in batukon na to. Amo na in pagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Biyasin kabtangan sin hambuk imam Al-Imam Ibnul Qayyim at-ta'atu hisnullahil a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminin min uqubatid dunya wal akhirah. In pagtaat lang niya, in inikuta sin Allah subhanahu wa ta'ala lando mahugot. Kuta lando mahugot. So in sa kaulaw, labiyak kita simbiyaitaan sinabuk imam, bang kita mabaya sin masannang kita, sumun kita palawman sing kuta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy lang niya, alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Isiyo si insumod palawm sing kuta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaaunan niya halawm siya kasannangan. Halawm siya amuyin kahamungayaan. Way kasusahan, way roon, amuyin jumatukan niya, amuyin langta ini. Uno-uno na rin ha mga kasigpitan kanain siya halawman sin kuta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yanon doon, min uqubatid dunya wal akhirah. Dain haamuin, kabugat sin parkala magjato halawman sin dunya ini, labilwa na to, bugat sin jumatuha adlaw kana hadlaw akhirat. Kana in kita yadto halawman sin Allah subhanahu wa ta'ala, misang kita rin halawman sin dunya, na in kita halawm pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa in tungod paparkala sin uno-uno na pitna, uno-uno hiluhala halawman sin gumi ini, na bakas nakita niyong kiyabay taan sin mga umat na kauna kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kitab na kauna biyeta damikyan halawm sin Qur'aning kahalan nila, in manglulunggo, in manglulungkop, in tao mga ngaraw, sing kapatot, sinambuk manusia, in kaibanan, amoy in hinangon ipon, in pagkahinya manusia, in ini nagwasi at katot taniyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in baita niya katot taniyo. Isbiru, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in uno-uno amoy in ini pitna rumatong kahiloalaan dumatong in ini wayroon kahalulayan niya gamayan magbubugat. Sabab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagsabar na hadya kamu laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga umat niya. Sabab kaya na laong niya, wayroon dumatong waktu puasin waktu
limabay buat malaingkan in waktu mahuli labi in bugat sin jumatuhaulihan daing sin nakauna sampai laung niya magbak na kamu iban sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Amot timbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuwang bihad tuway roon kahalulayan si mga kataan pakaradyaan. Dihilan kita niyong pamintangan si mga nagjato. Masabot ta panagnaan. Laray ring haamuin pag ini uno yaon. Daing hapag junkie. Junkie labay ring hapag abugo. Biyasin anak sinapo na to Adam alayhi salatu wassalam. Anak na kauna iwan sin manghud niya. Jima tuha antara niya amuin. Biuno sin magulang imanghud. Doon hay ni labay ring hapag abugo. Doon hayan sarab na in magulang lando manapso. Doon hayan in manghudyaon masabar sampai iyan niya bang hati niya di magkahagad sing kabayaan niya na bunuon niya. Si mambag imanghud ampain akulaw niya di ko tuod pa kayon in lima ko ini hipam ini muno kay mo. Misan pa unuin hinangon mo. Bihad to inagi si manghud. Na wala dayad to ini natali sin magulang karena sinamin kusog sin abugo niya hamanghud niya doon hayan sambil piyatay niya in manghud niya. Dahil doon han nagbaita in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum min ahadin yuqtalu dhulman illa li ibni Adamil awwal kiflun minha. Wairoon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatay halauman sing gumiini raing kaniyo. Mapatay labay raing hakaan niya yahan daing haamuin ini uno-uno na impun sabab niya na buat malaingkan ini aun parbahagian sin anak ya po Adam panagnaan namunay magulang bahagi sin dosa na hinang sin mahuli aun bahagi sin anak ya po Adam panagnaan bang miabot milyon in napatay halauman sing gumini labay ring hakaan niya yahan biya sin pagpatay sin anak ya po Adam panagnaan pamanghud niya aun bahagi sin dosa sin tiap-tiap tisulakan sin umat ini mahuli daing ha anak ya po Adam panagnaan aun bahagi sin anak ya po Adam panagnaan dosa biya sin bugat sin dosa nagkahinang kahina nakalukat sin hinang niya sampai hadja malun in gumi. Amo yan mga katote manguran haagama Islam. Na hasabab yan in biyaray ta kato doon na ini suway hadja indila ta basa kapag tumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawakto pa wakto karena ini mahinang sarab daing haamin panumtum na to patuhan Rabbul Alamin lumunok yung pangatayan na to di kita niyo makasingod si mga nagjato biya sinji matuha anak ya po Adam dua magtay manghud biuno si magulang manghud na doon hay ni yadto dosa amoy hindi siya ini ukat daing kanyakan man magtataod in hisiyo-siyo biya na simbiyita doon hayaon halaw man sing gumini bang aun nakahinang dosa rakula pa Allah Ta'ala siya in nagpanagnaan himinang dosa halaw man sing gumi mabiya da siya sin anak ya po Adam panagnaan aun bahagi niya sin dosa sin tiap-tiap na kahinang biya sin dosa na hinang niya karena siya yadto in kaya singuran
mga kataw-tay manghuran ha kama Islam. At inialamod doon, in mang lulungkop, in mga tao mga kausin, kapatutsin, pagkahinyamano siya, in kaibanan amoy in lumugos, kumawasin, amoy nyawalihan sintay manghud niya, doon hayaon, tanto magda siya si mabugat taadlaw ka na, bukon suko hadya sin nahinang niya, wat malengkan, bunga, sin nahinang niya, singuran sin mahulireng kaniya, amuyad tuin makabuwa mga kataw-tay manghuran ha agama Islam na inyad to haantara sin magkahi iban sin magkahi manusia iban manusia naon in pagpatay doon hayan na in pag-anyaya hiyaram sin Allahu Ta'ala harap mo na muna kaniya. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama. Laong sinallahu ta'ala, in hiyaram ko panagnaan, harap marika ko, amo na in pag-anyaya, sa hiyaram ko haantara niyo, in pag-anyaya ianyayahi. Amo yan imbiyeta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabab ito bang aon mag-anyaya, halaw man singgumi ini, sibo da pag-anyaya alta, sibo da pag-anyaya mamuno, sibo da pag-anyaya manglungkop, sibo da pag-anyaya amuyin umagaw sing kapatot sinambok-pambok dengan mga manusia, amuin way pakatauhon niya halaw man singgumi ini, na inyan katantan hiuwi da kanya sinallahu ta'ala haadlaw ka na nahipananam inhinang niyari halaw man sin gumi ini mga kataw-tay manghuran agama Islam. Damikian naon biya sin anak sin Nabi Allah Yaqub alaihi salam inji matuha anak kaya po natu Adam alaihi salam hangkan laungta indusa niya magbangkat mamangkat karena siya wala nakatawbat naabot sadya siya miyatay halaw man singgumi ini. Inji matu haanak sin Nabi Allah Yaqub amunain jimatu ha Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam amuin imabugo im mga kamagulangan niya doon hayaon hangpo in taod sin kamakulangan niya nag-ison katantan karena sin abugo nila in kaibanan namikilan doon hansubay na Yusuf patayon sa roon doon hasupaya na malawa na rin hapangatod sin ama nila in Yusuf pamuin hakita nila nakalabiring kanila katan impagla sa sinama nila doon hayaon imabugo sila sa sumakawaon dahil ha mga sila amuin mahawain pikilan damikyan na hinang sawab hasupaya in Yusuf alayhi salatu wassalam di siya amuin mapatay mabiyasin sin pagpatay sin anak sila po Adam panagnaan na tay manghud niya laong sin hambuok takapikilan niya to ayaw laong niya bihayad to isab sabab in siya yaon na tay manghud na to dasaon isab na in labi marayaw hiloon na sadya siya palawon sin amin kali yaon tuwig pagtuntun man to pababa bang kumawa tuwig hasupaya laong niya bang aon doon haon biya mga makalabay kumawa tuwig pagbisod nila pataas na makagad na hiyuso para pataas hasupaya laong niya marana siya pakain na rahon asal dalawang niya nain datunganan niya yan ha mga tao makaput kaniya amin di magkakunahan kaniya hirarang dasan siya amuad to inji matu na inyan katantan pag-anyayarayad to mga kataw-tay manghuran bisang bihad to inji matu sa ta in piagbiddaan sadya doon hayan na in jimatuhan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam iban si mga kataw-tay manghuran niya
naon ha antara nila impaghambuok, iban naon ha antara nila impagkasimang-simag taiban, bihan daing haamuin sabab sin wala na patay Yusuf magtuy-tuy hawak tuyaon na insya sambil amuin na hinang sabab sin na tibuok magbalik in family sin Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, iman si mga kaanakan niya ang putag dua. Doon hayan na naon in pag manusun si mga kamakulangan, doon hayaon nakapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya napuas sila ri hababaw sing gumiini in yadto wala na hinang biya sin anak sin Nabi Allah Adam alayhi salatu wassalam, amin duma siya simbugat sampay si makasingod kaniyaon bahagi niya. Bihat nain mga inikatantan, mga katawtay manghuran ha ka mga Islam, in sa lago-lago anyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pagsirik. Sa lago-lago hindi makatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sing gumiini, di makapangayo kaampunan pa Allah ta'ala ampa siya ini naabot miyatay nakakal siya halom sinarka jahannam. Wayroon ini kapatot niya laungta sin ini daing hatuhan Rabbul Alamin karena in Allahu Ta'ala siya niya wala niya piagadatan ubos siya jimanji. Wayroon pagtag-ipon ng dugaing buat malaingkan Allahu Ta'ala buat malaingkan in siya limag amuin sandigan sing kabuhi niya halom sin dunya ini, amin piuas ngayon Allahu Ta'ala, amin ialop niya in wayroon kawa sa halom sin dunya ini piagtuhanan hangkan siya tiag sirik amo yan in sabugat-bugat amal mahinang panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala bang di makapagtawat buat malaingkan bang makapagtawat napuasun da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala na in kaanyayahan hikarua amo na in haantara si magkahimano siya biya na sin jimato haanak apo sin Adam alayhi salatu wassalam nasabot na iwan sin naaw na antara sin anak sin Nabi Allah Yaqub alayhi salatu wassalam buat malengkan in sila ini nakapagtawbat napuas da isab sila sing kahalan nila amin misan naawon in kasatuan ha antara nila hatat kala in sila nakabalik pa Allah subhanahu wa ta'ala sa naawon in pagmaap miyaap ha antara nila na sabab miyaap sila sin Yusuf alayhi salatu wassalam amuray mabugat doon in Allah ta'ala ri makapanood paamin kahalan sindusa si manusia papagkahinya manusia buat malengkan bang maaunin pagmaap niya api doon ayaon maapun da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi katunya mga katawtay manghurandaing ha mga kaanyayahan amuin mag-anyaya manusia sing ginhawabaran niya amo sa mag-anyaya siya Pia panjari siya sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya siya makapagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Inyan hak sin Allah ta'ala doon kaniya subay niya hitunay karena naaon ha antara sin kita iwan sin Allah ta'ala yung parjanjian sin iniiya subok kita sin Allah ta'ala haparman niya alastu bi rabbikum laung sin Allah ta'ala ay bukon kaakuin Tuhan niyo nalaung niya way na tuod dugaing ya Allah ikaw tuodin Tuhan na mo ikaw tuodin Tuhan na mo way rugaing Tuhan buat malengkan ikaw ra amo yan to nahasabab yan pagkakaw na mong nahabihayad to ang pakaw nakaanyaya singgin hawabaran mo damikyan wala kaw nakatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in ikaw makasud palawmsin
apinar ka jahannam, bangkaw ri makapangayo, taubat pa, udyot pamaranan mo karna sukutun kausin, udyot pamaranan mo adlaw akhirat, ini paigin paisan mo unod mo bukog mo katantan, ini udyot pamaranan mo yaon, tumuntot sila kay mo, harap patuhan Rabbul Alamin kumawa sing kapatut nila, may ta sila marinsana sin ikaw naghinangsin kasatuan doon na yan. Hasawabyad to ayaran na to yung pag-ibadat na to. Pagkakita niyo ng kajanji pa Allah Ta'ala way Tuhan dukaing pagtag-ipunan buat malaingkan siyara, urulon na to kataan sin sara sin Allah Ta'ala kakausan na to hinangun, hindi na to kakausan inyan kaya ingatan da sin Allah Ta'ala, sarta iwan sin kakahinang mapatot na to singuran, di kita manjari simingud buat malaingkan roon hariaak sin Allah Ta'ala kato tanyo amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyain durungugon na to sin sara daing hatuhan Rabbul Alamin, damikyan siyain sisinguran sing kita niyong katan, labiluwa im mga sila amin nakasakop sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila yaon im mapatut na tutod singuran hinang, amo na im mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan mga kataw tayo manguran na kama Islam, na mura-murahan inyad to katantan pagpatuntun sing kita niyo paginangawaran na to, mura-murahan makakawa kita niyo simparsukuan na to pakanya waktu ni insyaallah ta'ala, na dahil mga kabtangan bang nakaamu ing kabtangan sin ako, na inyad to taufik kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan bang limipay ring hasara sin Tuhan Rabbul Alamin, iwan sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyad to kako pagtawbatan ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon ko yan to piyagturan buat malaingkan kalupuklas sing kabtangan amuin bukon maksud sing bigijantong ko doon himinang kasatuan pa Allah subhanahu wa ta'ala, labiluwa halparkala pag-agama amin sisinguran sing kita niyo katantan, mahuli bang humbaid na ko kanyo katan na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.